Шайбетеге вакыты келечке кадыр баркыңыздар бар экен. Шунча тойлорду аралап жүрөбүз. Тойхананын жарымы толбой калган тойлорду да көрдүк эми. Жанагы атам раматтылык айтчылы бир колуңа жумсаң, бир колуңга ача жүр дегендей да сөздөр бар да. Ошон үчүн кадыр баркыңыздар бар экен. Алтындай убактарын жокко санап, небере чеберени уктатып, бала чаканы жайлаштырып коюп анан тойго барып батабызды өрүп келели деген ниеттер менен мына тойханага кадам таштап отурат. Анда эмесе дагы бир сыйлуу конокторубуз Шаршен агабыздан сөз баштайлы. Сиздер Бүгүнкү кут макбура кут болсун. Дайыма ушул бүгүнкү күндөй болсун, манайың ар дайым ушул Шайымбет экөөңөрдүн кармашкан колуңар ар дайым бирге болсун. Мындан ары дагы неберелердин күндөрүн бирге көргүлө. Бактылуу байбиче, бактылуу аксакал болуп жүрө бергиле. Жакшылыктарды каалайбыз. Угай урматын көрүңүз. Эстемиктин бактылуулугуна, жакшылыктарга тойлонуп берип. сүйлөйсүздөр. Анан эртең жолго ана ираса сүйлөйүн деп атсам, жылмоз дагы микрофон бербейт деп жүрбөйт. Тамаша сөз. Эми калган сүйлөбөй калгандар мына аксакалдардын сөздөрүнө кошулат экен, биз дагы кошулабыз. Чакан белектер бар экен. Анда эмесе алгандын алаканы толсун, бергендин көңүлү толсун деп тапшырыңыздар. Кош келиңиздер коноктор. Ай азамат. Жөн эле келбейсиздер билемиз силер. Эми кадырлуу коноктор кашык вилканы койгула эми. Стакандарда бийлегендер бийлегиле, бийлебегендер бийлегендердин арагы менен тамагына тийбегиле дейт. Сүрөткө түшөбүз, коноктор. Ne kadar kaçırma sürekli geçiyorsun abi şaşana kadar. Sürekli geçme. O hazır vakti geçe звезда var orada. Koşamenen düşkündür. Sözüne çarptığımız Jal Birigeç Ağız, birinci Antragöz'ün başlayımız. Adam ise Kırgız Respublikası'nın ilginç sürgen artisti Abdülmanap Törebekov'dan arabanın kızga degenleri menen ortamını açıp vereyin, özümdün atkarımda. Kana mesela. Ama diyor şöyle bilegenlik yaptık mı? Ortaga açılıp bileyiz. Bilegeç Ağız, Jal Birigeç. Bugün bilemeye kayıtla bileyizler adam. Kayakale. Şu gülü yok tatlım arabamda, ey arabamda. Gülüp caynap tosup aldın men barganda, ey men barganda. Yüzünümden bir takıp, yüzünden öpsem, yüzünden öpsem. Kaytarımda kalmasın men armanda. Kaytarımda kalbasın eymin armanda. Hey arabanın aksayıp kalıp gitti kalpağıma karabay sağa geldim appağım. Alles köynüp giygen kız, kırıp kemeni mingen kız. Arabanga akbakta toy kılıp büyügen kız. Sizdi süydüm soğuk. Sizdi süydüm soğuk. Hey arabanın aksayıp kalıp gitti kalpağıma karabay sağa geldim appağım. Alles köynüp giygen kız, kırıp kemeni mingen kız.
Şu günü yol tarttım arabamla, arabamla, ey arabamla. Gülüp caynap tozu aldım men barganda, men barganda, ey men barganda. Yüzünümden bir takıp yüzünden öpsün, ey yüzünden öpsün. Kaytarımda kalmasın men armanda, kaytarımda kalmasın, kaytarımda kalmasın, kaytarımda kalmasın ey men armanda. Hey arabanın aksayın, kalıp gitti kalpağım, kalpağıma karab bay, sana geldim appağım. Alles köyüne giygen kız, göklemeni bingen kız, arabanda akmaktan toy kılıp büyügen kız. Siz de süydüm, siz de süydüm, siz de süydüm soğuk kız, siz de süydüm soğuk kız. Kollarından aynalayın yürürsen.
Kendi Yüzlerin asla Не запреты, танцы на улице, на рассвете, кармане жвачка. Услышь аппетит, а землю спасибо и восьмидетку. Рёсы мы не выходим на стены, чья-то всегда уже наготове. Чувства горят, девушка юная, и дети истинный рост. Без интернета все было просто. Нет айфона, есть Моторола. Пьем не прислал мой самый стуковый. Делали историю без инстаграма. Ходили на съемки брат за брат. Остаются лишь только воспоминания. Ордустан жылбай турабыз. Аксамат аканын суроосу боюнча жиниме тийсең ошко жеткирип таштайм деген. Ошко жеткирем. Поехали, ошко жеткирем. Колдуруй катар билебиз. Meni toqapadı var. Sırası var. Молодец. Үйленгенсің бе? Жоқ. Молодец, үйленбей тұр, пока ерте саған. Рахмат. Келіңіздер, сый тамаққа қарайыз, қонақтардағы шақырыңыздар. Жақында шығып отырыңыздар, ел осында елік жоқ дейді, ертең жолуға қолдан берді деп жүргеніміздер ұшан үшін. Ысық тамақ келізат, дағылы сөйлесіп, жақсы сөздерді айтып, қалу тілектерді айтып,
Аяқ адамдың ұзын болса Алланың құлағында ниет қылып алыңыздар. Ниет қылып, біз дабы үйленген шығалы, той қылалы, той қылғанымызда дастархан толы адам болсын дегендей. Мінердегілер қайтты, отырып ергелі деп қойып кетіп қалады. Танцевайсың ба? Будешь танцевать? Нет. Молодец. Как тебя зовут? Амир. Амир, молодец. Үйленгенсің бе? Да. Молодец. Ертең үйленсең, бала шағаң сенімен тең болып қалады. Бетке қысың. Атың кім? Малика. Малика, қаншаға шықтың? Сколько тебе лет? Я не знаю. Не знаешь. Чоңайғанда кім боласың? Знаю. Тоже не знаю. Вообще ничего не знаешь. Как тебя зовут? Елена. Ладно. Танцевайсың арба, а? Будешь танцевать? Нет? Ты будешь танцевать? Вау! Маэстро, мында хороз-пороздар бар? Давай, мне обқарып. Самир, иди сюда, будешь танцевать? Давай, рядом стань. Сен дағы, Алина, кел. Да, ошондай ба? Маэстро бар кен? Ошол музыка. А ну-ка давай, будете танцевать. Жақсы билеп қойыңыздар шығана? Давай. Қолша Абдулла, аплодисменты. Танцуем. Спасибо, спасибо, молодец. Вырастешь, кем будешь? Вот так, день-день. Дағы неудобный қылдым ғой мені. Молодец, чоңая беріңіздер. Келешектің үміткерлері алып отырасыздар. Деме? Құлпына жес, шақырасыңыз. Не қылайын? Қара жұрғаға билейсің? Қара жұрғаға билей аласың арғы? Қана, не береміз, сәйфілі? Жұлбы, қашыншы? Сен дағы? Қара жұрғаға, сәндер, берке, үстіда. Тап жүр қара жұрға, оңа бөйік, қана қысық. Запчас дейді. Бір жаққа жөнет беріңіз. Давай, давай. Елена, қаншаға шықтың? 8. 8. А ты кем будешь, когда вырастешь? Хочу стать полицейским. Полицейский? Полицейскийсің, менден алысырақ ойнашы. Тамаша, ана, бізді қорғайды екен, тыншылық. Қол жағып қойыңыздар, келешекке мына. Молодец, полицейский деді ғой, жүріп. Алып отырыңыздар. Сейтамаға қарағанша отырыңыздар. Кино чекасыз да бір жейіз. Тоқменен жүріп, екі дос кезеген дағы бере берейін. Жұттыңыз кім дағы жетіңіз деген? Ороз досымның компаниясы деді қойына. Ороза сіздердің столыңыздарға келіп қалдан оның жолдашын шығарауыз.
Жүдеп ақсақалдар шығып кете береді. Қол шаулар, вақты өлежекелер үстіндағы бір сұйлу қонақтар келетады. Орос ИО компания. Үстінде корпорейшн деген оқшап көтті. Келіңіздер, белек бешкек, пакет, сакет, қош, мәлі, тұрақ білдерін. Келдіңіздер, абардыңыздар мұна. Дағылы жаңағы сөз. Бақты өлеже, шайын бетігі қараңыздаршы. Күндізі таппаған қонақтар бүгін сіздердің тойларыңызға келіп отырады екен. Еме, ол айтқан себеп, бұл сіздердің қадырыңыздар. Еме бара шақыру билет дегенде адам өзінің қадырын сезеді. Қатты ауыз бар екен, қатты шауыз дегенде қылып атып тұр деп. Кейбіреулер немені шақыру қағатты ашып тұрып жанындағы тетрадты да қачады. Біздікіне келген емес, билесіпше. Ошон үшін бұл тамаша сөз. Жана мен той башталы електен алдым, Абдуайт айтады, қуатаға ертірақ келіңіз, тойды 7-ге баштаймыз деділі. Мен тамашалап айтып отпайым, Абдуайт, тойың 7-ге башталған болса, тойыңды бекер өткіземін дедім дағы. Келсем ұжы адамдар кері баштаған екен, өзім шуғане олы баштадым ғой. Ақыры мына 8-де башталдылы, сіздерге рахмат, Сол баңа кішкене пұл іште бердіңіздер. Өзіңіздер қол жауабыңыздар. Еме мына бір қонақ сынап келеді, бір қонақ сыйлап келеді деп қойды. Бақты білешкем. Сыйлап келген қонақтар, бір қонақ сыйлап келеді, өзінше қыңылдап ұрдап келеді, подаркасын үйіп келеді, шаштарын түйіп келеді, бетіңнен сүйіп келеді. Бұндай қонақтар әрбір тойда мартабасы дейіп келеді деп қойды. Сонда мен сіздерді сыйлап келген қонақтар екен. Bir жолы қылып қойыңыздар, мен сөз берейін. Sizge olsun. Sevmek sizge de olsun. Gerisi oldu. Toylar oluyorsun. Yumur değişiğine de toylar olsun. Nivelere de toylar olsun. Toylar para olmaz. Ayakta oldu. Kıç olmaz. Kıç olmaz. Bazı bir can zorlarını bazı kuşkuyoruz. Bana şu vazgeçimlerinden öğrenme. Sizlerin yüreğinden yıldan kutlayız. Dayanına bakma olma demetmen, bunlarla durmakın, kızlarına bir kızmakın görgülü. Bunda yaşlarının dağı yüreği göğsünde yaşadı var. Gelecekte bunlarla kızlarına kızmakın, bunlarla durmakın görüp bakma ömür sürüp bakma şartda demetmen. Çekeninger tüzüm olsun, ömürüngöl uzun olsun, kızlarına sulu olsun, kışında yürüngöl жылуу olsun, baldarına batır olsun, çekeninger ısıp batır olsun, koronurga koy olsun, eşiңе de daim toy olsun, baldarına oda olsun, içkeninger kımız bozal olsun demekçimen. Ошол дагы бир жолу куттуктайм, бактуу болуңуздар. Olsun, şu kanundan sözlerin barına koşulan. Buyursa 85 yaşınızda da hoş edip kalı. Azıvagan belirtleriniz tapşırsa, apamın adından da, özümün semyamın adından da kutlamak. Тұрдырlar, тапсаңыз да. Шаймайға беркесеңіз, жанған тұрсаңыз. Тоқтап тұрыңыз, тұрсаң, билік бере. Мұндайда, мен жаңағы қол чапсамшы, алақан чауылғанда, мейге сигнал береді екен. Шептің настроениясы жақсы депші. Мен бір илеп отқан адамның қол чапқанын көрелеппін да, бір тәжияда отырып алып, ошон үшін қачан алақан ұрылғанда мей ойғанады екен. Шеп маза қылып отады. Ошон үшін мен азыр әрбір сөз айтқанда
Koldu mınday bir ile aylandıran, bir ile kol çaptılar. Misali kandaysa misali, baktı gülecek'e 100'ge çıksın. Bir ile de, bir aylandıranda, bir öyle bulur. Ha? Baktı gülecek 100'ge çıksın. Vay bana kadar. Baktı gülecek 105'ge çıksın. Şahin Bey'e 96'ga çıksın. Yeter, tamam mı? Naraz olmadınız şeytan. Aylandırdık, 97'ge çıksın. 98'ge. 90. Koltalmaz, özümüz aylandırıyor hiç oyda. Tamaşa, malades. Kendinizden adım ese, uşuların sözlerine koşulağız mı jigittin. Köp yaşаңыздар. Allah Taala kança jaş bergen bolsam, birgelikte. Analar üylerini tağıp ketip kalar. Jastыk bolsa boldu özünüzlerge. Kimden çarçı düşet degen sözdü juu var eken da, bölüp paduşkaga koyulgan çarç düşetmiş. Oşan üçün çarçınız jakşına olup turat. Opşun paduşkanız almaşpasın aka. Bilik tapşırağız, hoş gelinizler. Neydi karaysın da Oruz, seniki var şey. Çarşı düşkönleri birbirine qarap koyacak. Rahmat tamaşa. Çarşı koyuklardan jastığı var şey ölgende. Tamaşa. Oruz sürekli şu var lan. Kızlar kapı olatın evde. Nasıl bizge gelgenler, oturup taşlarlar. Süret göçümüzler. Ayağlar, maladesler, bilekleri baklar. 7 jolu bir önem gerektiler. Ne bak? Oşa atıp suyla uspet çabuk Gökten başarı cazavaz hariç ha? Ben de olmazsın. Ben YouTube'a da uspet. Ana. Bana torkuca içinde akça var bunun içinde. Torku. Ana gül ver danayı. Şundan gör pulunu yapmat. Jana birinci antraktan keyin içine maqtanıp koyduqlar. Жақсы бийлегендерге белектерибиz vardı. Muna ol jerde bir-ekö öğrese son millet oşulardı çakırayın dağı. Beleklerini bereyim, muna şu tör jaktan başlayın. Da men özüm tanıyım da körüp attım. Nerede çamın çıkarıp attı. Bir yerde yok. Muna kampanyalarda bir kişi bile attı. Okumuş bileşetken. Apça, ket kaldı o kadar. Akköyüne geçeci mi yedi? Basın. Hayaka deyip ödüm. Ne siz çıksanız değil? Ne tutsanız? Bunaların arasından Cem Ozrak değil mi de şu sürüyü Yaxşı beylegenler basın seçiyor, basın. Kolçak oğlan, çapçaşık oynap gelgen eceke buna. Basınız. Koysan saranlıktın belgisi degen kırgızda söz var, tanışıp koyulu atınız. Katurağıyla aytın. Venera Petruan. Bir tamaşalap koyuna, atınız. Gülmira. Paşakan eceke üsken. Kolçak koyunuzlar, ayınlarınızda. Deme, Veneraca kanday mömö jemişti jakşı körös. Bir ön aytın çımday. Almanı jakşı körötken kolçak koyunuzlar, buna Alman. Siz yapacak. Kırgızcası nakti jakşı körötken buna. Adamlar kimden özünün kusu var da. Paşakanca sizce. Yüzündü jakşı körötken. Emi bir 10 sekund kütömün. Oşol almağa okşoş erkek tağıp kelesiz. Siz nakka okşoş, siz kişini fantaziya işletkile de var öyle bir erkek südürüp çıkmay, okşoşurakta tağıp gelinizler. Jönedi kanamese boluveret, lifoy jaktan harbaktay. Tomologırak, bunday. Naktın başı çoğurak. Rahmat maestra. Emi sizlerge bir denele suru ayallar için kırgızlı makallardan bir den aytıp koysunlar makala. Makal aytalasız mı? Paşakanca da makal. Kızlı uyda kıl жатпайды. Kızlı uyda kıl жатпайды. Sizler? Kızga 40 үйден koyuyor.
қызға 40 үйден тыю дейді мына. Ечеке, бір мақал. Любой мақал болу береді. İşte Enesini görüp kızını al deydi. Ona kol çağып koyuңuzдар. Emin oşal alып çıkkan erkekler oşan orsağa kotarasılar boldu. Buna kızdı uydu kıl жатпайды. Как попал айта бересіз. Kızdı uydu. Где девушка поломпустан деп айта берем. Buna orusçası kızdı uydu kıl жатпайды. Дочка есть? Ол жауап қойыңыздар. У кого девочка есть, там волосы нет дейді. Нормально, а? Нормально. Орысға, қызға 40 үйден тыю. Женщина запрещена 40 лет. Қол жауап! Женщина запрещена 40 лет деді ғой. Ана жайлада бұнда қотарма вообще өзіне қотарды ғой. Бұл кіші орыстар менен іштеді. Нелі? Не деді? Ояқтан бір айтты, Лешаны айтты ғой. Енесін көріп қызын ал. Мама, увидишь, дочку бери. Мама, увидишь, дочку бери дейді. Жауа қызықшы болады екен, а? Еме, еркектер басқыла біз жаққа. Еркектер ғана келгіле ол жерге. Еме, бөліндіңір, билеп жарышауыз еме. Себебі мыналар жақсы билегенде сіздер просто бір поддержка қып тұрасыңдар. Командаңыздарда капитан. Атыңыз кім еді, Ахмат ака, Ақылбек, Оразбек. Ахмат ака сіздерден капитан болсын, сіздерден Пашахан әже, сіз капитан болыз. Bir-birden билейді. Біреуін таңдап бересіз маған. Кім бірінші конкурсантқа? Мысалы, Гүлнара? Гүлмира жеке, сіздерден кім билейді? Ақыл ака билейді. Нексаға қашып тұрмыла, ортада тұрасыз. Жақсы билеш керек. Ашко жинайсыздар, ұтқан команда мынандай нәрселерді алады. Термуздарды алады. Mına 2 termos, 3 Призовой фонд 1000 мелочей. Қадырлы қонақтар, емнедейіз, урматты мырзалар жанайымдар, уважаемые дамы и господа, muhterem ханым ve canımlar, ladies and gentlemen. Вези başladım ғой, мен, сіздердің астыңыздарда мына Гүлмира против ақыл. Девушка по кличке, қолыңызды таштаңызшы, убийца против... Неважно, этика болу керек. Маэстро, музыканы ставер, поехали! Benzinnin tazasını duyup algan ekense maşinayı to'xtab qoldi. 98 Jidrayev degan bir bela degan benzinler var mı? Молодец. Komandanın atını aytqanda qol çavuşqa hareket qilamiz. Muna komandanın ladda Şahinbek akaning komandasi deydi. Muna onu Baqtugul jigani komandasi deydi. Şahinbek akamizning komandasına qol çavlar. Normal erkekleri qol çavuş hareket qilib qolamiz. Baqtugul jiganimizning komandasına qol çavamiz. Xafa olmaysan, bir
Nöl Ahmet Aka komandamızdan keyingi konkursat Oroz Mambet. Sen siz kaldınız da. Oroz şu yerde turumuz sizlerden paşacı. Benka. Venera. Короче, жақсы билейсің, а? Сен очко жейін ашқан. Сен дағы очко алышқа әрекет бол. Аналар, аялдар о шақтақты сен. Сен шақтақты дом қойған менен биле. Ladies and gentlemen, уважаемые дамы и господа, бой за титул лучший танцовщица сегодняшних торжеств. В синем углу красавица, весовая категория. Аялдар жоғын деймін, настроение сөйт. Где-то 30 десең бұлар, ай дәурет. 32 против 90. По кличке девушка ниндзя против черепашка ниндзя. Маэстро, поехали, ханабеса, патус. Прости. Тфай. Ардош. Настроениең носкиға түсіп кетті ғой. Жақсы билейік, жақсы билейді екен. Мына қыздың шашуы баштайды. Аябай соны биледі. Бақтыгүл Ежекеміздің командасына қол чабамыз, қадірлі қонақтар. Мына бір орыс үшін, маэстро, бір орыс үшін қолдаш керек қана. Шайынбек Акамыздың командасына қол чабамыз. Ана, один. Жоқ, бір мына қол чабымды көрдім. Қол чабышты көрдіңіз ғой? Уттазы. Мына, қара мына, оңайлы мына. Қол чабайды? Дағы. Қол чабайды мына мысалы? Бақтыгүл Ежекеміздің командасына қол чапқылашы. Ана 12 тәмелі қол чабытасың. Ona тұрып чапты, Салиха жер чапты, мен өкеуім чаптым да болды мына. Мына қарап тұр мына. Шайынбек Акамыздың командасына енді қол чапқыла мына. Міне болды. Шunu açıklayayım, beriş gerek bu sizlerge. Ayallar, şımsar olup da ayallar. Bir, kapitanlar keldiler bana, o düşma düştürürler. Bana kapitanlarga 5 açkodan beremiz. Paşakanca, utulup kalsanız abice. Bu ayallar bir yerde aytpay. Erten uyga varganda bayakın ne çıktı bizge kapitan болып deydi da. Oşun için açkonu utkuzma. Ahmet Aka siz ama. Hem erkek bolduram aytadi. Vay, dep jane kaçkan. Oşun için жақсы билеп, utuşumuz gerek. Kadırlı konaklar Boy Titanov. Titan против Титанка. Тамашасы. Кличка. Қайсы кличка? Кобра жақа ғой? Жоқ, кобра жақпайды. Девушка хрустальные туфли против кот сапога. Olur da? Maestro, давай, kapitanların misi.
Tamamçı. Sizler özünüzün malınlardağı bilen otasınlar. Hazırkı mallarını toysuyan bilen hiç görüyor ha? Dayı ekönü. Kolda koşta durağız maestra bolgamızı payakala. Jahat durak bileştirgen. Vapa! Ya, halta şançı bana dese, bomba başı. Başı münirdegiler, erkekte parlı, çort vazmi derdi. Ahmet Aka, молодец. Eme, hareket kılas, kol çokkanğa, belek berilet dası. Utkan oşol termos, çaynekler dalat, utulgan komanda. Neme, Gruşan kırmızas ne? Oşol dalat. Hamburg deşi yok şuna. Tamaşa. Bana anda mesela Cigitlerinin komandasına başla verelim. Şahin Bek Akaviz'in komandasına kol çavağız kana mesela. Toplu oynadı taşlar. Rahmat. Filip bir korkun ırındayla oldu ya. Normal. Tamam. Buna yer sizler kollayın. Bak bugün Ecikeviz'in komandasına kol çaval saldırı konuklar. Bakın misiniz? Kaçın tüm ne oldu kaldı? Çıktı. 199 bol otattan bir koyten koyup kaldı. Canlı maç. 5 yol kaytalap koyuyorsunlar, utkan komanda otar. Şunu 5 yol aytarsın. Bul bakça, başka bakça. Bakça yazsaydık ha. Bul bakça, başka bakça der. Bakça, başka bakça. Bul 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 bakça, başka bakça. Yesem ha? Çok otu verdi lan. Bul bakça, başka bakça. Bul bakça başka bakça, 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 bul bakça başka bakça. Kolça kovalı yeftedi karıcı. Kadırlı konuklar kol çapkanda dağı, aytış boyunca dağı azilip epteştirdi. Ekinci komandana şol üybülönün oğlunun kolundan prizovoy fond sizlerge verildi. Akeler sizlerge bunu telefonumuzlarga salaslar, toy kılıp alsanızlar, moydumga, cani ekonomaga çalaslar, sizlerge ekinci mesela şandığı bir kol çaptırımızlar. Anda mesela bizden ekinci komandamızga tatına kay olgun çaynik sizge kol çaptırımız. Dağı bir belegi sizge olsun, buna termos mak sizge. Hoş geldinizler, rahmat. Kampon işi. Жақшыларыңыздар. Qadırlı konuklar toyda жаңағы elдің başı менен етегін ортасы біріктірсін демекші реальный той өткіземіз. Ошон үчүн кийинки ойындарға даярданып турсаңыздар мынабы сөздүн көркү макал, чайдын көркү тефал, аялдын көркү не болаларды айта баштадым. Неме тефалдарга оюн болот, ошол маалда тансага даярданып турсаңыздар рассака приз аласыздар.
Bize keyinki Katarga kele vereli. Sizler yaşına okşayışlar. Joro Joldoşko'dan uruksan kelip kaldı. Anda mesela kadırlı konuklar bugünkü toyda. Baktı gelecek özde. Жақсылық, жаманшылықта қолды көрсеткен. Joro Joldoşko tosmalarımız. Sabır ekaz başlanan cemaat değil. Ahmet Eka başlanan Çoğun rahmat. Kelingizler Joro Joldoş dostları. Azamatsızlar. Oyuncularımızdan varını tanıyman. Vay жақсы жігілеріміз. Жанда жезділеріміз да отырады, акаларымыз. Рахмат. Еме Жoro Жолдошқа келгенде дос деген еме мен шул қыз балдардың досшылығы мұрда ішіне өрмейтілім деймін. Тұрмышқа шыққаннан кейін ана туда, ана суда, ана менен дос болбай қалады да ойлап жүрем. Ла кейінгі күндері тояралап жүріп 20 жылда, 30 жылда, 40 жылда дос болып жүрген аял заттарды да көрдім. Анда mesela достағы үшке бөлінеді екен, біреусі чекеңнен қан шыққанша, екіншісі қорауыңдан мал шыққанша дос болады екен, үшіншісі көденден жан шыққанша, ақыретке барғанша дағы достар болады екен. Анда mesela бүгінгі той кешенің замечательный қонақтары Kimimizden başlayımız? Jigit adamdın periştesi olan Sabır ağabızdan söz başlayımız. Sözge kulak verişegönçe, her biri söylөгөндө kol çağıp durabız. Anda mesela Sabır ağabızdan söz. Assalamu alaikum. Бүгүнкү кеченин коноктору, меймандары. Birinci salamlaşıp ötken жақсы болот. Ошондой эле бүгүнкү баардыгыбызды чогултуп отурган күнөөкөр ушу Бактыгүлдүн бүгүн 50 жылдык мааракеси болуп отурат. Баардыгыбыз жакшы өткөн менен Бактыгүлдүн кубанычын теңгеришип ушул жерге чогулуп келип отурабыз. Бактыгүл сага каалоом ден соолук болсун. Бакыт алай, үйүңдө куур. Ошолордун баардыгын чогултканда ден соолук болот. Ден соолугуң болгон менен күлсөң дагы жасалмай күлүп болот. Ошон үчүн ден соолугуң болсун, дайыма күлүп жайнап жүр. Ошондой эле ошо досуңузга кармашкан колдоруңар ушу күнгө чейин үзүлбөй келди. Кудайым буйруп, дагы 50 жыл мындан ары кармашып жүрө бериңер. 50 жылдан ашыгы Алла Тааланын айтканы менен болсун. 50 жылга чейин дагы бир 50 жылды биз чын жүрөктөн каалайбыз, тилейбиз, Кудайдан сурайбыз. Ошондой эле ошо балдарыңардын өмүрү узун болсун, кыздарыңардын келечеги кең болсун, кайдалуу болсун, бактылуу болсун, балалуу болсун, чакалуу болсун. Ошолордун неберелерин көрүп, чеберелерин көрүп, үй-бүлөңөрдө да кут болсун, ушундай болгон күндөр боло берсин, меймандарды, досторду чакырып, ушундай тойлорду өткөзө берсин. Тынччылык калган кишилерге. Ошондой эле ошо жалпы отурган баардыгыңарга ден соолук болсун. Біздің досымыз Бактыгүлдүн 50 жылдык юбилейине куш келипсиздер. Эмне деп айткым ошол Бактыгүл бүгүнкү 50 жылдык юбилейин кут болсун. Ден соолугу үчүн айым бирге болгула. Уул кыздардын урматы сыйын көргүлө, небере чебере кыздар чыгыра көргүлө. Силердин ар дайым ошо жакшылыктарыңарга жакшы каалоо тилектерди айтып, ошо ак тастатканыңардын үстүндө биз күбө болуп жүрө берели.
Курмандуу кишиңиздер менен урматтуу коноктор. Бүгүнкү жакшынакай маанайыңар менен баарыңарды куттуктайбыз. Ошондой эле бүгүнкү кеченин күнөөкөрү менин кайнсиңдим Бактыгүлдүн 50 жылдык Кутман байрамы болуп отурат. Не дейбиз ушул юбилейдин эгесине биринчиден бакыт, ден-соолугуң болсун, өмүрүң узун болсун, жаныңда жакындаган ушундай кайным болсун. Ушул уул кыздын урматын көп, небере чеберлердин бактысына балкып эле дайыма жакшылыктарда жүз көрүшүп, дайыма ушундай жаныңда жакыраган досторуң болсун, жакшы тангаш адамдарың болсун. Ушул тойго келген ушул меймандардын баардыгы сени жакшы көргөн адамдар деп эсептейм. Бүгүн сен аябай ажарлуусуң, сулуусуң, сүйкүмдүүсүң. Биз сени баардыгыбыз жакшы көрөбүз. Ağzından gelgen kızım, hoş gelsin kızım. Aytürek kızım, hoş gelsin ha sen daha. Ne diyeyim, bir oğlan ötüme bakta alaylı oldular, bala çakalı oldular. Biz de asıya jakşılıklar, beşik oynar olaraydı. Eğer şu yere gelgen meymanlar barınarga yüklülük bakta alaylı alaylı. Oyluğun oy maksatlarga jetip, toy topularda, jakşılıklarda yolup yürüyoreydi. Masa geçimdesinin benim doktor bakımın 7 yıllık ömrüne bir yaxşı oy maksatlarına geldiler. Şun dilegenlerden oy maksatlarına tutardı okşap bakımın Şahin Begat'e kavru olsun. Bakımın dostum benim bir yıllık ömrüne tutardı. Bu kanday çünkü alışıkın acayip olsun galiba şunday acayip olsun. Gitpey şunday daimle caylar görürler. Şahin Begat'e kanday oy maksatlarına çok işe açtık. Allah'ın nazarında baktım bazarında daima yolda. Akşamına birlikte aytırıp okudum kendi hoş geldin. Şu adamın yazın çatırlar bir oturattım. Fakat baktım kalay oluşuyor. Birlikte adayım gelecekte önürdüm. Baktım nivire çevire görüp bir aldım. Ne diyeyse şunca adamın başını biriktirip gazete koyacağız. Elin parasını alayım diye korkmadan büyük şu okumuştun. Göğsü bakıbileceksiniz. Şu mal kuran elitaşınız olsun. Şu avuçlarınızın daima bakımınızlar. Baldarınızların baktısına balkıp yaşarınızlar. Ушундай жаштар Кудайым канча берсе дагы ошонун жакшы үзүрүлүп, жакшы үмүт менен өткөрүңүздөр. Тезден өткөрүңүздөрдүн карындык жашооңуздардагы кадырман-карындар жакшы урматчыда өткөрүңүздөр. Ушул бүгүнкү сиздин Кутман Куран 50 жашыңыз менен бирге Айчүрөк куш келипсиң. Айчүрөктүн тешик тою дагы биз үчүн аталып келди. Şu kızın da Kuday Taala bakısın versin, özünün ağarıp görüp, köprü katarında daima Kuday Taala verir, unutmasın, Kuday koldu. Daima sizlerden sürücünüzde, sizlerin işinizlerde aktaran, jakşı жашаган болсун. Күйөөлөргө дагы чоң рахмат. Ушу сиздерди урматтап, сиздерди кадырлап, ушу кызды ушунча узак жол барба тигип дебестен сиздерге жөнөткөнүм үчүн кайын журтуна рахмат, күйөө балага рахмат. Бизден дагы кош саламдарды айтып барасың. Андан сырткарына келиниңиз Кудай буйруса жакындар, эки баштарын үч башты гана турушат. Буларга да Кудай Таала колдоп, ушул ошогон көп неберелерди сиздерге берип, ушу балдарыктын базары болуп жашашыңыздарды каалайм. Daima үйүңүздөр бактылуулук болсун, тынчтык болсун. Daima ушундай бүгүнкүдөй жамалыңыздар жарык, ушундай дос чарлар менен daima ойноп күлүп жүрүңүздөр. Келген коноктор баарыңыздарга куш келипсиздер. Ушундай алтындай убактыңыздарды ажыратып келгениңиздер үчүн сиздерге дагы биз достордун атынан чоң рахмат. Өтө дагы капа болбой алдыга койгон нерселерди ичип жакшы ойноп кеттиңиздер. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Сиздердин үйүңүздөрдөн дагы daima жакшы тойлор болсун.
жетсек экен 50 жаштын кырына, бал кысакта эмүү кыздын сыйына, ар күн көрүп неберелер кызыгын, шүгүр кылып жашасак бир сонунда. Жетсек экен 60-тын кырына, шүгүр кылсак тагдырдын бул сыйына, урматыны көрөлүчү келиндин, тоодой бакыт бизге ушул сонунда. Жетсек экен 70-тин кырына, көрсек экен неберенин сыйында, Алладан тилейличи ушуну карылыктын жеткизе көр бактына. Жетсек экен 80 жаштын кырына, көрсек экен жылуулукту жамбана, бакыт ушул андан ашкан эмне бар, кобурашкан байлыгыбыз барында. Жетсек экен 90 жаштын тобуна, аш тойлордо бата берсек барына, ак төрлөрдө ак элече кийинип, ак батабыз берсек кана сонунда. Жетсек экен 100 жашка да жетсекпи, же ашыкча ач көз болуп кеттикпи, жеткизе ала ниетибиз кабыл кылып, ден соолук берип, кар кылбачы балдарга денем эч качан кармалбой, бактылуу болуп. Уақыттан пайдаланып, биз ушул аяш энелер, аяш аталардын атынан ушу Айчүрөктүн ушунча бизди сыйлап, апасын атасын сыйлап келип, ушу тоюнда деле эми болгонбуз, бирок көпчүлүгүбүз болуп болбогонбуз, атыбыз аталган болсо керек. Бирок ушул кызыбыз куру келип, оор келип, жеңил кетпесин деп, ушул духовка, пылесос, ушул менен дайыма үйүн тазалап, бизди эстеп жүрсүн деп, кызыбызга, Айчүрөккө, аяш эне, аяш аталардын атынан ушул белек. Андан аяш эжебиз бизди ошончо жерден өзү кел албай калса дагы, бизди эстеп, аяш сиңдилеримин атынан деп, өзү келбесе да белектерин берип жиберген экен. Ушул аяш эжебиз дагы кур калбасын, Кудай буйруса Айчүрөк алып барып, биздин ысык саламыбыз менен колуна берип, эжеме ысык чайларды кылып берет деген үмүттөбүз. Айчүрөк буйруса ушул тифалды Гүлмира эжем алып барып берет. Аяш сиңди, аяш аталардын атынан, кызым, ушул. Рахмат, жакшы кабыл тилектер айтылды. Азыр бир секунд коюна. Атыңыз ким эле? Кайнайма тайгырды. Кайнайма. Тамаша. Мына ушу сизге белек. Анда эмесе келиңиздер, жора жолдоштун сый белектерине чын жүрөктөн кабыл кылып алайлы. Кош келиңиздер. Vay молодец, kana bize tatlı öyleydi. Hani mesela konuşalım şöyle öyle. Молодец, kınalar da algılayın ben. Ayçılık, buna şükürün al. Buna köylü sos. Anamla ayaşacağınızları gel ha çaynek. Ha? Молодец. Ayaşacağız ben bul Ayçılık öyle. Buna pылесос айылга жакшы да бузулуп калса, биягыны жаш балам минип машина кылып ойнай берет. Мына чайник. Кайчыгыздар бул аялдар разведкалар жаман сонун иштейт да, качан успех кылып чайник алып коюлуп бар билбейм. Ара. Ömrü kısa, düzgün etsin, özümüzler cüzgün ettiler. Çaylarına koşattık iyiyizdir. Rahmat Maestra, aytıp koyayım. Аяш эжелер мына жерге тизилгиле. Мынабы аяш сиңдиңер дагы сиздерге арнаган белек бар экен, Гүлжа. Бу жерге тизилгиле. Кана арабыз келиңиздер, баарыңыздар. Болгондо бир бөлө чоң кийгизип койдуңар. Кана да